Hey hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achir tu silian sang puya Chanchinthar puan mai ngai thatu te chan tur azadi kamrit mahotsav quiz zona ilopuak masang zaina quiz zona chu kartin chuak saprung chanchin bu New India khatu bulchan nge ti ani kan pong nan lenge kartin chuak saprung chanchin bu New India khatu bulchan nge ti ani zona chanat hi WhatsApp emo SMS in phone number pariat panhi panga pariat pakhat pani pathum paruk emo email id airdigest21@gmail.com ate thelu thei ani tuna chon chanchin thalonga thak chun zomang kol phetha kut pui ujjwal bharat ujjwal bhavashya power at 2047 lomna prime minister Narendra Modi hofman chu mamdc conference hall atangin chimve ani congress party chuan finance minister puzoram thanga kuta mizoram sumle pai himlova anpu Prime Minister Narendra Modi an rang takathu boiram chu sumdon le khosakti ol samtluk zetin apoimo ati Voin Khan Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan Agriculture Infrastructure Fund Award New Delhi asem Kolpatha kut pui ujjwal bharat ujjwal bhavishya power at 2047 lom nakal zela Voin Khan rampum huapin Prime Minister Narendra Modi hova manani Hehun hi mamdc conference hall atangin video conferencing mangin pulalun hluwa mamdc borsap hova chimve ani hehuna hian power ministry scheme beneficiary tenena income hona prime minister hian nei baka power kai hnoi zirtir nei tha short film thlir honi bok voi program a hian prime minister chuan revamped distribution sector scheme national solar rooftop portal baka green energy project of NTPC te atlang zar ngalani Mamada Trangin Power Grid Corporation Limited how to the baka bong vakwa tranga beneficiaries te antel ani Election Commission chuan thatharni khata tang hian electoral roll ai non tan le dona hemi chungchanga hian in kaisuna tharti chuakin kumtling tharten January ni khatna kherngai tolovin kum khata voili April ni khat July ni khat October ni khat le January ni khata te electoral roll anin thun theina hun arwa man to dona kumsom pasritling thar chuan voter list in thun turin alo di lok thei to don ani Election Commission of India chuan August ni khata tang hian voter list in thun lu turin form ol samzo karwa mana hengba ka hian mani du thanna in voter card le adar athun zom thei don bok ani MNF party chuan vokpul shri ASF donakonga HNVT minister Dr. KB chuan malak dan fak omanti thuan soi Voin Khan MNF party munpui bera and media and publicity department chuan thu so siamim ASF ridokonga Mizoram chu India ram ati thaberani anti Mizoram ASF riaron lutir teya HNVT minister Dr. KB chuan malak na in lungsen khuwa vokthi tawna hunle achevel chu ASF le na huna pon ngalani Khochaklama ASF le na satawangin rampona tanga voglak lu minister hen alo khapto mun sanga voi jani pakwa thrileng chungchang in thilfiana hunman aloni to bokanti Dr. KB chhole department na thoktu te malak na in state dangin ti velo vokvoltu terem ti nalma sa in vokshilena muna vokte shikai lo po suat vekturati ani vokvoltu te nazang na domna andon theinan voksot zathi chinchi avekani district sanga semtur voksot Zangdom na poisa cheng viable che somno somni poriat singli sang ni le jani chu HNVT department kuta om vek to ti tur tu zong te ti felani vele district veterinary officer poisa hi pek chu ani anga ro kholna lian tak om lo chon poisa hi thathar August sompa ngama in semvek ani MNF party chuan zangdom sum hi minister hian tunkar tholani khan voksot sakte hena apechuak to anti boka covid Sri Lanka vok vula izong kun thok tu te mangai tu Dr. KB chuain thei to pa state dang ti vet helo ma ala bi khi anlom tang zeti voina MNF thu chuan soi ani Mizoram Pradesh Congress Committee MPCC chuan Finance Minister Puzoram thanga kuta Mizoram sumle pa ya himlova Mizoram in sumen kol thiam ramshruai tu amamo anti MPCC and Voin Khan Aizawl press kapa chanchibumite komin Puzoram thanga kaisho MNF sarkar hi atlaran zonga acheta wangin Mizoram sumle paidin huna che treasury khar mingpungam silovin sarkar treasury te hian paisa pek choturan nei lawanti heti khopa Mizoram sumdin huna chiat na chanchu state khatchung ko pa ber chief minister in ren chamna ommi lova adu sakzong te nena inthurwala mi pui poisa ahman to wangani anti Mizoram sarkar in sumle pa ya harsana atona satawangin PMGSY noya kong pui lai mek po na satakin athono mek ti soin MPCC chuam
kumin sarkar kumatana PMGS uaya Mizoram sum mutur cheng viable che chani somko tanga first installment cheng viable che somsari noi somre produksing sari sanga chu tun than khat khan Mizoram sarkara pek ania he sumi ni som panga chunga Mizoram State Rural Road Development Agency ne na pek mal turani line MNF sarkar hian pemai du lovin a hren khotlai saka cheng viable che somsari man zona utilization certificate thelu nuwa abak hi ata tola donzel turani a he hian pek chho thelo chon PMGS uai sum local zel turom theito don lova PMGS uai contractor 10 bilan lak thelo na arei to a loan manga leila na khol an leite po an rul thelo wangin an loan lak na ten an hren saka an ma ang tak zet to ani MPCC chonan ti a he sum hi thildanga potpeng tolovin pechuak wat sian du thuan soi ani MNF party ho tu te chuan Mizoram sumdin hun chia hi thup an tum na se hle a sumdin hun a thanin an la soi liwi reng an ti a Mizoram sumdin hun hi a thani chon sarkar na thok hlo a hun taka pe sela an GPF hren sak to lo se pension a chuak te hne na pension sum pe hmal box sela contract bil tang zong zong le healthcare noya damlo bil tang zong zong pe vat ro se an ti bok ani Zoran People's Movement ZPM working president pu ke sab dangan tuna Mizoram in amamo ber chu Chief Minister Mu Malani ati Serlu Assembly Bill Fangmek ZPM working president le athopui ten Nimin Khan Vaireng te bul ai tlangaram riveng tu sipai te tlo in an phak to ka ti thei an neam tin an omna mun le an khosak dan te asam malak zel dan mu thei chin te thli thlai do kalani ti puke sab dang chuan soya tuna Mizoram din huna du thu sama induat a harri do ani po in thom thadang kong zon angai hle ni a hria thu po asoya ani lo chuan ramrichin feldan thuruk man atulu tuk to ani ati ZPM working president John MNF sarkara minister te MLA te an khongai thlak le a ngoi rangin an tur tlok tlok mai ni ati a tuna Mizoram in amamo berchu chief minister Mu Malani ati SCDP cheng noi thum sem chungchang po soin ZPM working president chuan tuna sarkar me khi noi thum shrim shrim han soi hian an thinarim maya mau chungchang la zulina zui tiang chawni a apoi ber chumi puite chiatling khom le central sum mutling khom an du duwa an man the emo anti hi ani ati a mun phia price support pack INCM din na tur bela phulem pha apoi mo zo kan ti a mi pui nuk viral bel ain vote mu thena tura sum po pen hi apoi ani ati Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan rang taka thu boi rem chu sum don na le khosak ti ol samtluk zetin apoi mo ati voina All India District Level Legal Services Authority meet New Delhi a honna thu soin Prime Minister Modi chuan thu boi chin fel ma chu apoi mo a he melama ma so na rural ti sangklun chu apoi mo masani ati pumodi chuan kumret kala chungin judicial infrastructure ti ma so na turin sarkarin chaknakin malak thu soi bok Vonin Khoma Chief Justice of India Justice N.V. Ramana point who so in District Judiciary ti chakchu tudin huna anmamo le ni ati a ramchunga dan manga thu boiram na konga anor kaltu beran ni ti so in tun lai manu chang kang te po man thiam tu thu soi bok ani Rampuma District Legal Services Authority hi zaruk somsri pat ruk oma District Justice chu chairman anni ngalani Voin Khan Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan Agriculture Infrastructure Fund Award New Delhi Assam Agriculture Infrastructure Award hi kumni kalta siam ni in Atmanirbhar Bharat package noya sarkar piski mani khai thar chuan hnu song bona tu rural din le lone tu intel khom te ta na duan ani a All India Radio correspondent Soidanin Agri Infra Fund noya deal tu sing ni sang thuma tringin singkha sang thum ja sari chu sumpek to ani a sumpek so to he vain cheng viable cha singkha chuang ani Chanchinthar serti to main Azadi Kabul Musaf Khuis Zona lo puang non liang u zanina Khuis Zona chu katin chuak saprong Chanchinbu New India khatu bultan nge ti ani zona sanat hi WhatsApp SMS in phone number pariat pani panga pariat pakhat pani pathum paruk ka emo email ID airdigestion@gmail.com ate thelu thei ani Chanchinthar serti topnan atang pui Kolpatha kut pui Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power at 2047 Lomna Prime Minister Narendra Modi hofa manchu ma BDC conference hall atangin chimbe ani Congress Party chon Finance Minister Puzaram thanga kota Mizoram sumle pai himlova anpu Prime Minister Narendra Modi chon rang taka thu boiram chu sum donale khosak ti ol sam tlukzetina poimo ati Voin Khan Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar an Agriculture Infrastructure Fund Award New Delhi Assam chu ti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu